Hello agus fáilte ascu the gaming Gale and dú bí mi a cumla dul leis an sré bucachum battle mode code Veronica X. Nisha hanneal mi gianu choma and draste hur mi E rank le Claire agus hur mi B rank le Claire Ella. So an dú bí mi fhaighinn a rank ein le Chris bràthair ag Claire. Well, sin an rora, let's rack. Ceart, Claire Ella, Chris. Okay, ha mi bacan ar bhuireann mi dhéon an bailach seo ha magnum ag Chris ha an aramach óbhasoch chuachol. So ha mi an doch is go bí mi fine A rank. Fucking sluit toch right maar out. Gee, vai Gianu, koi it there zombie mara. Right, come on, Suicide. Whoa. Nisha ha magnum was so cool. So ma ha na zombie on een line suringo avarabach le een pela. Maar dan 3 keer even. Een route leis na bandersnatchen, een pela. Overzog na me ha magnum ag a hula character. Ach, cuiú. Turas. Marab. Oh. Tjach, Veronica. Marab. Okay. Come on. She's a stater. Shine. Okay. Nisha femi vi lua show. Hami lua suringo na hunterin avarabal gun. Yes. Gun gal slange. Davin, it's just cluich chicken. Trondoras. Oh. Okay. And Hunter Marav. Yes. Come on, Chris. Trondoras. Davin, it's just it's a hawk chicken. And you'll fish sack on the hashin man. And you'll fish sack on Dehami Agiri. J. Hulua. Hami Kiri. And yes, I had Marav. She Marav horsed me. I how well Haniela famous there and Pale G Marav. Valkyra Marav. Zombie Marav. Zombie Ella Marav. Okay, Doris had 3 minutes, just die your chicken. Draste Hami Gianuma. Oh yes, truar Marav le een pella. Come on, Chris. Tala fua finish. Mahami the Gianu show ma. Oh no.
Yeah. Ooh. Okay. Oh, aye. Hunter's Registration. Hunters, Ocean, Palafua, Ocean. Chris. Kerminichin, Fichit's shit chicken, right. A seo cearsc go ach leghus, and yes, seo an páirse did it. Féimi me ceanart no navig ceanart den navig me dhéirigh gur cíoch ar agus haid. Óbhasach did it. Did a how savage had tentacles more agus spits acid agus spits acid agus and beasties cúteoch agus haid gat bhóg agus you're Fhaighinn as a vintage. Quick vintage chicken, come on. Yeah, Haniel Fisacum J Holua and oh, snowy beasties. Oh, annoying! Ah, Chris! Come on! Zondag jullie maar haast. Andiamo insieme, man. Eat shot. Pass, come on. I'm parsing the high leis na tentacles agus na beasties. Sin an parsing na styrfa. A styrfa. Oh, gleif acra, Sean Iasc. A more. B. Bearish. Well, chlach me daffy slanch a draai go maat nu de vami in a navich me jerig. Bearish. En je hier houden zo en je schon hoort donnen. Morgen tang riest zo'n ram gooit. Maar aan de video en show a chóir de greibh, fac like, share, agus and subscribe, agus chéimi sibh an san a video, fara bhéil mi a cluich le Steve. Cheery!